Bruh. Bruh. Waduh, bensin agentek bel. Pengen baik lah. Tuh, mana iya PUBG. Tao bulat. Jum. Tao bulat, motor aing. Puskesmas, divaksin. Nginjem temenang. Makanya beli motor sih ya. Ay si pelit amat. Jam sakurung di aing, mau kebal. Bisa bensin gua aing full. Bener sih ya. Oh. Kalau juga bongkai sama. Ay siya kasi nga bae. Aing bilkin juga bensin kayo. Waktu bawa, awas yang nggak bohong. Mau dibanding pinjem dia sewai. Oh mau wali. Oh sana ko sana. Atau Awas. May ninjo. Bukakan ta, ngawak nga. awas ya, kawan lain. Oh. Aduh, aing poho. Temere nyawa anak horengan bensin beak. Ah bodoh lah, kayak dieusian punya anak. Ih, masa Allah aku menikah badala amat. Mamu itu disapa-sapa. Kuat banget apa? Coba pakai tuh, pabelit di hang. Iwan muka dirti. Kamana sih iya? Hese jasa di tengah nanya. Masa Allah. Ampun ya. Emak, nak ke pasar, jagaankeun imahnya. Ngomong naon sih? Teka denge. Buka, buka. Kalau ngomong sahenset, budeg. Pantes. Emak, nak ke pasar, pang jagaankeun imah. Jagan-jagan amat melempang ieu. Iya budak, ditah nak kalah nyaut. Heeh, dijagaan ke kos embe sekalian dicang-cang. Sabados ya lah. Geus dah, mana kelempang. Boga burus. Marah nasi dia marah rehe amat sih per minggu. Engkau perek, rehe. Nah si Der. Kemana sih ya? Tadi apa yang lelempangan bosan di mah? Di dia be, jangan aing ngopi. Emang aya kopi nak? Tadi juga be. Oh, ada sih. Nah, mantap ta. Mana kopi nak? Beli heula saya ka ditu, ya duitna ya. Cek yang mau kopi nang aya. Terus lah, tadi yang beli kan.
Tangguhan saya di dia. Oh. Ulah kebal-kebal. Mak, jangan ketawa. Kemana? Iu, najis. Aing ke pasar. Jusnya nak mana? Ke vaksin, Mak. Ke puskesmas. Oh, antar emak tuh ke pasar. Kayak diberi beli bensin. Bener tuh yo. Bener, hayu. Asik tuh belum beli bensin. Ini saya nih. Ceklat, Mak. Hei, Letik. Ja ada si letik-letik awak aing gede kieu. Ndak kemana sih ya? Ah, kita mulai kopi kamu panjul. Sini ke mana? Aing gitu nyaon dek mana nok OTW meureun. Kan itu be kamu panjul orang ngopi. Mantap. Oh, aing ka ditu. Aing nangguan di ditu. Aju saya nak namaan mal. Jeung meuli barahkana. Ah, kudu bae sama lah. Ya. Ulah po meuli es bonbon. Nah. Main guys. Duh, tinggal Mak tiba-tiba pae. Ya, Mak. Banyak bensin na. Ih, kumaha tuh? Bisa tuh yang pe bantuan tuh. Tuh Mak, ngantong bensin. Iya, Bung. Daripada ngadorong, mending malempang ke pasarna. Oh, saya tuh manggit bensin na. Ih, nyampe gencan ke pasar minta duitna, dinage mogok motorna. Aduh, Mak. Woi. Kau lagi siap? Nyaho yang ngendok nama aja. Betul ayo. Betul. Kunaon emang? Gak bensin. Ayo. Eta sia. Woi, ayo. Betul. Ayo duit. Ayo ongkosna tuh. Ayah. Benar. Oh. Tutup ke mana? Tong bensin dah. Ayo duit. Mau bensin ayah. Maju setek. Tuh. Tahu bulat. Sana ke mana? Nek kopi kasih panjul nek kilo maneng. Hayu atuh. Ayo neng. Mari bobogohan ayo. Ayo dah, terang. Nges ayo. Geura teh lah. Geura. Lain mbe aing mah dituntun. Geura kan. Iya, ayo tuh. Kemana sih Dari tah meuli kopi. Tadi bae. Mak, nek ka mana? Ke pasar ya. Oh, nek ka pasar. Nek ngojek mah. Jul men ngojek mayar meureun. Henteu. Mayar lah ngojek mah, kecuali numpang, henteu numpang ge. Tatu numpang. Bong numpang mau duitan. Ih, satu ngojek. Benar, ngojek. Ayo duitna weuh. Aya. Ayo tuh. Ih, pakai numpang. Ih, eta jelema. Woi. Bos, lagi jalan bae. Tong bensin mana dia? Awas, dia dua. Awas. Panjul nak. Ih.
Nah, on sih ka dia. Nek ngopi diajakan ku si tahu bulat. Oh ini ngopi. Sia nyaho bae aing ngopi di dia. Kasih di bebejan dan ngajak ngopi yang Mang Bacul. Ngomong iya mana kopi nak? Gedeng tungguan. Ih, nangguan. Tah si Deri datang Ya. kopi. Cenah kopi eta mama waes. Ya kopina tadi. Aus. Kita ben aya lah. Itu jelas kena kopi. Es bombona mana? Hah? Es bonbon. Ih, oh. Tadi dia coklat. Tolong nya, iya batu tolong di. Bisa kaki tuh ya? Kenan sih ya. Saya baru kan. Enak. Si kopi apa es ieu? Kan tadi kita punya Punya es panas. Aing mah yang ge kopi. Kan tadi kopi beak. Jajanana mana? Sama duit beakeun nya, aing mah yang permen. Iya, budak. Ya, es kau bulat deui. Lumayan. Mana kopinya nya? Ya juga aing. Punya otot jelas tah si Boncel mah, tak meuli kopi kalau meuli es. Barang hakana ka mana buah? Aisyah di mana deh wes? Pas divaksin. Masa mantas divaksin, kesangan kitu. Pendek mah terbadan lain lempang. Penting jelema di puskesmas. Udang. Tah hidung minum heula saya bisa aus. Tadi teh bere minum nya. Tunggu sebadi yuk. Mana sih? Kenapa sih datang aja ini yuk. Pan kitu amat cel ka aing. Pas lagi jeung saha bae. Ka kuncina baik aing. Sia si Der, pundung betunya na tuh. Teuing lah. Oh sia lah lanjutkeun dinya tah. Balik aing lah. Selah pinagenek sarunek balik ngajagaan mah. Kos mbe bae dijagaan. Terserah aing. Di bae. Jadi bae pancen nepi. Sajen. Ya, ngresin. Pan 5.000 receh deui mah. Wihan bensinan. Kurang jeung bensin ge ye. Lah, coba ieu. Pakai dunggang ini ke pasar ge. Nuhun nya. Enggak satu. Boncel, kenaon? Tadinya kernaon. Ketiuk. Geus nyaho pake nanya. Letik-letik kalunjak kolot. Arep jari sia. Lain menggantuan aing pal seserian. Geus lah, aing balik lah. Madi kolaya. Nginum heula. Nyahoan calon emak. Calon emak, calon mantu salahan. Awas atuh leungeunna. Beakeun mak. Ngeuna tadi menang meuli. Hooh. Deui mah beakeun. Deui. Lebok sama. Tarol bukan mantu.